Well, stocha go bhfuil tú crí briste go bhfuil an léanta sí ar a hart. Ní mé áire, Tá meid súla choir ar an scoil. Tuige mé sin. Hey, Jason, ná Jane é sin. Tá ag glunne le a thuil. Éislam da. Jason, tar leis an seo. Céir fao an bricfast, ha? He's the bleeding nerve of it. Tá sé Jackar chursús leis. Ní féidir labhart leis na léanta seo chora be. Meastú céhhaid a fuair sé é sin. Ó, meastú céhhaid. Ga dhéanach mac a chuiteach loch a warú. Agus ná bí brean thuarmsa. Ní me sé tá hí sa teach ó bhaidin go híthe. Éis sé murtaí. Gá thóir leann si bhlenna chéile, bín si bheith treid. Agus nuair nach mín si bheith treid. Ní leann si bhlenna chéile. Ní hé íonanta scoil Jason trína chéile. Émar. Céird. Ní sé Jackar marchtá le Jason a churbe, a tá sé do dhéanta chursús libhse. Ga me se gan a gobar. Mé tá goscail ar maidin. Ó, Irene se carúr. Well, mi sé Jerry ar éir ná a thoisi duine na cuiinú. Agus tusa a chrápar nás marháin. Conscious glam tam. Sin am a secret. Leis. Jack, ní tú go é teácar súsa fud na háte, bhfuil? Ie, tá me. Agus cóin leat cecha go sé sin isteach a mún. Tá éid a bhd níos mún a just own Collins bechas. Cámad an pobl chur an nólas a gceart faoi. Brenna, aontaí met gur maithhin rud é an pobl a chur an nólas faoi. Jack, chuim níor an faoin go dhéint mar fórlódaí bhúnta. Níl me a go haar fór, agus fiú gá mé. Má srud agus stoppan an tólas atá mis se scapa, irid agus duine bháin go bheith a chur a saoil an mhail bhil be me sásta. Yeah, well, tuigim sin. Ar na féidir le fanna seachtain ó go tí go bhfuil tar na testifáid a gcóin. No, ní éan, tá sé rong háach. Ar na féidir le fanna seachtain. Ní mé géir go me sé ban beirde leis a rud seo, agus chu trína chéir is tá an fearbacht faoi láthir. Tá sagam, idir bhric fásta, tá sé gaiirí fór, ok? Hémas. Gal tú gael ysd y bwyd sisio. Bydd e'n wain y tyn yn alared. Don't the friggin' street here. Here, get on the phone, you clear foot. Dwi'n i glyf agos y tawla broc o'ch Hey, check out you. Kun je er helemaal hier, ik kan wel maar pannen, hè? En hij is stuff for your rashes. Hémas. Kijk wel Colin bocht dat je nou mag. Colin bocht? Niet hij de friggin' bocht te maken, Colin zijn hier voor. Ach, zeg je goed met haar scha. Ze gimmer ze gelijk. Over de soms was dan heel. Colin zijn niet meer zo gelijk. Hoe is hij gero? Ik heb nooit je voor een jelle legeletse. Hij gaat je meer boven zijn maakt en je dan dommer in de schijt. Als een heen. Je waren mijn creator gorsten. Niet wel het creator gorsten. Ha, niet wel beetje. Er een kedde we gezeten voor je. Een woerlemijn. Dat is al die bara helemaal hier. Tan je weer uit de school die mag dan niet. Ga go moet ook in short. Ga go met salaat. Dat is wel naar mijn wastel het lahan en is maar je naar die bagage niet weer jou. Jou sim begin مش أنا خلنا ما جرى أدور وقتولت هذا. ها تجاشن كاكلو. كل يوم إيش؟ ترى استيقظ بيجون يسبي أما تاني مريض فيه. يقولي مش هربيله ما رني شو دان جارمات. أو تجاشن سكر. يا خلبان. مش وصلت. Kamer toe ook is dat in de Grace Rooney Beverly Slootje. Geen fashion, Uncle Jack. Well, het is natuurlijk aan Michigan Tempel Wally Armaden. De schapen alles maar jou naar eet. Eet dat toch als kertasje, Uncle Jack? Niet eens dat ze kertasje. Well, is kan onvast gaan. Als je gossen is mooi zijn in de eind af en alles. Tegen toe. Tegen Uncle Jack zien de gevaar ook kormeel maken. As well as that shot, I want and shot Russell and come up around and post in a crocker. Can I just shin Uncle Jack? Can I tell you tea high Gilana? Shot, put me spore. Some best man. You can't not your Robbie and Terry Fitzline honeymoon the hovel. I mean, tossing you wish I'd ask you if you can't shave.
Jurg se gomach het zin amach shege. Ach dan verbach bani is fitness video. Robbie, Bonnie, ton legend loffalerigid. Garide, shubig na chod chulle finer fitness video. Doet je heen als je dan? Door tarnu, kedele jarach she. Ta Robbie intach in een beel bocht. Ach tas ik gesil go gewor, knap more ergid ro. Nieuw se meidchen is. After freak cycling, douche suas. Near her and Robbie macht a fitness video my all naar een ergid van teken. She just gerach het laatste jaar, snne mates. Smar in je heen kan docher. Je hebt een miljoen nog gedaan met ouder shin. Wie Robbie auch sinds heen. We gaan maar lesje voor een den elvi porten gaan. Ach bij dead niet weinig she hieslish. Ta mich gewoon billig gereken. Zag me goed service, tahi agus talm. Well, children, you think we the penny mas, Robbie? Agus an méid a tháinig mission den video sin, be ceart tite bheith ag airgid mór le Robbie le déanamh cinnteach bheici aon duine go Joe é bhí sé ú fásach. Ní armsa bhí an locht. Dúirt me se leis an stúrar cartáil nun den pleice sin eis an na bhíle. Well, guys. Jack. Come on, let's go here. Tama Crocker Rain's post there, brochures suited for the William Mariella AIDS awareness. But then can Crocker and show it? Oh, well, yeah, cinnte, Kirkheoner and Monishin Helm, neck of the town of Baby. Grandma. Son aan te woon. Right, the Akame Stom ik hem even mee hebben lachen om erin als dat mijn visje gebeurt. Liske? Kan raar zijn dat er een schachtene naar kan neergeten. Oh, Oh, hallo, vader. Daar ik in Rhinestone die stellen hier. Niet zo kan Thompson dan vliegen. Niet vragen me dan taal met dat harden in de stil en te zien hourik. Ali, kan je mee mocht? Oh, dat vond ik me stort. Hem is christelijk harrig. Nou, ze zou. Ah, ik moet nooit meer wel een pak een paintje. Stop the point. Sloan. Tina Morton, Tom dat in café go loon. No, no, you're a thought galore over the dinner of the radio. Because Kashi fit creep on you. Hi, Jason. Sin na fermach a bhí léanaing don tar scoilin. Film here to snush? Yes, kinderfetus, come on. Jeez, dan AIDS posters and gachat. You can spend out an egg. Okay, give me those. Oh, funny moment. See. Sloan, Jason, Gramagat. Listen, come here on the border of Nistiani. Tea high chair skull baited. Yeah, well, neither first talk. Ali, Owen, take a minute. Paddy. Hi, Freddy. The money, okay. Pick him here, Bob. Sloan. 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 Well, Rudy, come by. Oh, well. Oh, well, Hamish. Oh, hello, Jack. Good, Mohim. We're a good bucket duty. Can you use a guitar? Oh, fuck, can't you? Yeah, fuck, who's a gig fair ball like that? Can I just spend to a sauce? All right, fair play. Cocker, shut up. What an slug is get behind all his on Shaka's too, like, can you have it? Oh, tall, not good now. Ball is free, no, I was in my dinner. Ain't toch? Well, Toba Misha, Chile, Kino, slug is get a tattoo on all his on a machash. To should the deal her canes a gaffer. Touch it a bit. Well, it was second day enough. Sarah Lugu, what fair play. Like what you need. Far away, far with you. Right. What do you want to do? Okay, cheerio. Bye. How's on? Do you want to try? Hello, this is Owen Collins. I had an appointment to see the doctor this afternoon. Yeah, I'm afraid I'll have to cancel. Yeah, I'll call some other time to reschedule. Yeah. What's going on? Mr. Havish, fan fight, free shove. Well, still, you might have a bit. Nach hier als ik dog walk out, ik denk dat ik straal die naar heen blijf. Zeg eens dat bolle eten je de hele wanneer. Wat is het altijd voor? Kan ik gaan de posters lopen zijn dat hier de hanas. Je hebt de bonnen kun je voor moeski. Dat ik had op de hanas. Wat tas je dan? Poster in morgens. ID en schrijf erop. Kort uur, wekken toch? Jarig wasterd.
Honeymoon. Look, we're on the waffle. Maro me yet. She Jack Hayes is kush lesh achri ma smooth so tart in the ball. Huh? Got stuck them boss Hayes of AIDS. Bloody perverts. Got to go gobble lofferstack or rust no room. Fwiske, let her. Huh? Fwiske. We had to give you score me. We can all call other honey's to work. Got na hair. Fan the mach on a queer mission. Got the dial at all rocket. Now, who'll say a seal more? Could be in the queer mission. I was the drug addicts, the scrappings, AIDS, the foot the hotcha. We shall Magulord no the full watch, I get in. Soch my be Jacob. I nish for she the scrap it must leave it to cat. Okay, Dylan. Yeah, dead look. Ken, Chintao. Yeah. Yeah, okay. Marchin Slan. Hey, fair play, good. I'm a Harvis sauce the variation show. Ran me wim gamor. Yeah? Yeah. Tastin Reincham le Kalo in the catching up. Oh, geez, I'm all for that. Come on, Martha, chucking fight jug, Manila and Claire doing the hand there shocked in it. Just the two of us. Just a vertigan? Geez, bit of a honeymoon. Uh-oh, that we kind free course bunch rish. That me tossy girl in a vishak. Well, na be a good beer hen. Yes, that we co gung ho for in a rage the banish Bernie. Came me on or kept me reef gratos and Ken Alvana Vulu wedding fevery. Wedding fever. Monsieur, not on your Nelly is talky. Neil on I go with a rubber cuddy da very. Oh, this need to go ask Kishin and Dalamaloga Corrums. Underneath that cool hip image lies a country girl at heart. In Viog Barney agus Rosie. Oh, for fluk's sake, hen, das shouldn't cost a other Jeruani, so good. To Jane of Jason. For the inner four. That's names now when. It's a message chipper a ball. Oh, chipper and I was the war thresh Bela Bra yen of good Somalia. Get on me, Cartlas. Sig she's a zit the yin Nan him day, not be on a scale Halach no first year. Scum sit down, Kerty on the shell he vaily. Shinny go dear up an attitude is Kusha and Guyana will Jason for her. Stop a gee, Piocher Jason. Emer, he'll cat agus a loud to the Hismahori Marshin. I'll be a togal drug hampla Jason. So dear to Faddy, cause not be a hog on the Machar Emer. Near an creator in Shantada me heart. Neil Cadagam a vela oscul to chalk show needs more. Níl fácaíach a bhar teine na símar. Cen dachar. Fuil me siúr a cinnte sa gafe, sní bheith ar an iarrint leop. Níl achar sermón. Tá ma chum bhreanú an telefíse Jason. Well, she loves the gold, she was from York and a holler honeymoon. She had them fossil bar lumsen. Yeah, well, Jin Jarmer there nish, man, you'll try it on, First, I can't leave the wallet so good some around for the bunch. Sure, you should slam more, Eddie. Get my front and see it away. Yeah? Well, Nian should go up near the get set my other giftless shin to Santa Maria Bernie. She kept a hole on a gash at Woodkin Sianos non distinction. Dortmund got a friggin' istation of Hudimach. This didn't talk about our honeymoon a bit, my other burnings good notions. Katina Jench Gudina, how can I find out like Anya Sugany? And she have a yawl out of our good tickety, a good scramble getting a pocket. Yeah, hush a bomb girl mach. Ah, no way. She could have come on the cheaper flight, Chanel, but you'll stop over London. She only has no shamar and the garif. She shouldn't have flan heel. Must come along you. Oh, for fluke's sake, I make the file to room. Today. Hello, good. Oh, it's country sugar. Galif, a dinner. Oh, nog even see you right. Oh, daar had het heel erg chillen. Okay, you like it. You are, like Misham. Oh, jeez, Katrina, come she mocht. Doe me naar Bernie Gasten en Heshen Hybrid. Kan je fekken me? Slaap. Ali? It's all right. Yeah, good deal. Oh, me Branny into the jail. Get on me cart. It's just niet gaan zo ons was reached.
Beidir go raibh emergency aige. Is feit é, ha? Cuair tamil eile dó. You're me joke. Agus fáin mission éine glas más mí leat. Gur mágad ferry, ach storm just gur me bhile. Eva. Whisky, le hell. That's tú go díarach a bheith headí. A bheith tew dyn swas fel a chailíd mar sin. You know something, Tig? You're a bloody ignorant bastard. No way. Ní me scoil an nidal le a honeymoon chaíach le duine hí eile. Ach gáirí duine nach chun net sin éna mara. A chu tú crackáilte Bernie. Cuimne an bhirtain san idal le chéile. Dín dearmad ar lim mar ní mu gáán. Brenna lim tá a chuimar an teirigad chur deisce sa géad agus bhín ceart ar fádad. 9,000 inise. Tá puinte ag Liam. Ba cearttíh an banna se chur siir, go dtí go maiid se bhan ann ígas. Ach dún de chláb Vanessa. She's ní féidir córa príomhaideach fed sa teach se fiún. Ní réúil. Níl de ggóhan ára go dad le pósa. Agus céir tá dul atáliú ní an pósa, ar chuimh ní dúirí bhar sin. Chuimne. Cá mai se bheith cóní. Sa B&B? In éanaach le padar Moira agus Sarah? Ba se sin cosy. Wat heb Vanessa te met 10 tarseach an mion dúltach téite. Tá mar rón airgad am lein pósa agus just ní me gur bheith caifach. Airgad am é honeymoon a máslocha. Bin cinenne rinne me héine agus léim chun bon níos far ar fón agus mu a tosí máach ar síl. Agus rénos. Tá plán am le hé trééis na baintse chama. Ó, go é sin? Well, bo líimsteach teanna an chlumsa, go dtí dead an tára, agus ní sin be an bungaloáil ar hííir le híomre. Liam sa teach seo, in éach linne. Well, tá spás an cho. Ní heas a bhainach sem roáin ar náid, agus me cínta nach mé feibe a grabí leis. Right, put your side of the head. Clean of the head. O'r nach fet tú sa mudio. Fe diel y diawl fe, sterilize al gwynach chi. Cef am o ian sin? A fod ta galri eistach go lor, gyda hat la gairi ja. Ni ta dyn i fe roch hwrmach, na fact yn posteri eid ta cwrs wasakaf. Torn glyn of the head. Peri me tu gyro bali bagal. Stad yn nofod i sy'n hig. Hoi. Ie, niach dwi ali ti bod y hat. No, niach, ni me wad yn sio me hun. It's coming. Owen. Toch in i testing alin jo. Nice touch. Na post area ta scapper fod na hat. And I shouldn't run there and lean to takiach agus cohiskin there, ne? Ni le man jaco gatse. Oh, not well. Fi sé chom mag with shocking on Collins a screver. Cech me chas again je Rossnerún go wan an galar sin nette beg no more. Fi sé mar an géin le meld. Ní am tíine éirecht takiach a hoortstone. A kepach ar dinne inníag dinne de réir mar a huig an galar a raig. Ja, tá sugum sin. Ach, tá sugat héin. Mestre an ceart a bhí ón Collins sin i chéad láiríomh. Cén chuí, Wel, gymín siar a dábheach me ar a cean eile. Jo, ceart a tú rá. Wel is gymín siar go amach le fyr chomáil am rá. Le fé? Cén chuí ceapá sin, Brean hús ar. Iad a treid a gogur an os bertar a lovers quarrel ar siúla acu. Anna, jo, deas ní si bheith treid fér o dy by. Dét i dí seach. An gwac Michelle sin siar báil sí brean ó áhaignach. Bhí cum an gilte leróra, tá mis rálet. Wel, tá blonam. Os a sin chuí bhrehan a fai, tá mis go le bhaile. Cytoan? Harry O'Connor. Hi, Faddy. Harry. Gym leis gael cwrs siacwch mor sioc, ni meag siŵl hart agus. Wel, ni roes ag o mewn o gelad y dol. Sig sís. Gwr machad.
bin tú tríd le ríte ríist. Ja, tá. Hoe tú bhón fós? No, ní bhfuil. Tá má fáil tréachtain is de bheith fnecht leis agus gan éon scéalhaig. Ní bhíoh sé mar seo. Ní sa gom cadá le tamil. Méidir bhfuil ban eile aige. Óin, ní dóla é, ní néontáis fearre. Agus réanos tá sé fósró críomhiste tíir bás a bhenas dá fiach sé. Ní bheith is agad eile. Ceap mé sin nach bhéach ríte rud mar sin a dhéanamh ach. Tá tú rá Fedi? Tá mé ceappa go rá rud éigen ar siúla ar an sargeant agus ríte, nuair bhí me sé imime ar an mád. Ní féad le mé sin ich sé dúnt. Well, chunig Jason, ríte ag tart pót an sargeant í amháin. Ó, Ali. Nuair cuimhníim ar ríte le fear eile. Chalan me an smachtar an féin. Tá boga é Fedi. Ní sé tá a gom go bhfuil mo chu difriochtaí gom héana agus ríte, ach bhaid mena jacar ééis sé dún go néadach sé le héad a rud. Well, thug sé pódá. Rinne sé é. Neidir a Fedi. Listen, bíon rá íon sin le héon scíal. Bhlan de gan níos mó léhhisteach an nó mar a háán. Cén chuí? Well, cuoine tá méad a háil an soham nólig. Marach gur stoppas atá. Well, duna mé go léir rud í amid a chuinta. Éiste Fedi. Cuns go bhain túábal a bheith tríd le ríte féis an, is beag nach dhéana séna rud céanna. But what if there were more to it than that? What if there wasn't? A bhain tú sa sás de pósa de 8 mbliana déag a chaamh leis seo mé al réon fóg a bháin. Ceap agat tú scéal mór íon de chuileród i gcónaí. Ceap an óna is gur mise chusús na póstréí fort na háise, tá sé builelum. Beidir nach ar buile leatsa, tá sé chorba. Smuoine ar Tom, in jobh chuú sé nach haon text. Seans go sé de bhí áirta casta leis go ná mícheart agus é trína chéile. Beidir. An bhí ceap an múne beag spás a thóscáil, go dtí go socann sé síos. Má hí minis sé ó réann sé mé go gur mé an test agus an tar bheits ar a gcuimhna go. Sin fannach le scélas meas árá. Ja, bhil bhí ceap meachchas a an finanseo an chatan se thugann más maiith nó más olcann scéala. Tásúlam nach me sé sin rá dhéarnach anhá.